Salibonani balaleli, mina nginguMike Hove, intathelizindaba yeStudio 7 ophatha uhlelo labasakhulayo. Sonto ngizabe ngilabantwana abomami abahle. Sabe sixoxa mayelana ngezinto ezithinta ezemfundo. Ngilo sisi wami lo uBusi Mhlanga. Lo khuluma awukhuluma. Salibonani linjani? So ngilo Tanya Nyathi lo uBusi Mhlanga. Salibonani linjani? So lingakhohlwa ukuthi kumele lingene sonto ngenani siqala ngo7:30 ebusuku uhlelo labasakhulayo 5 minutes kuphela balaleli lingene. Ufunda kwele Melika kushiyenele kakhulu lokufunda phandle kweAmerica. Siyabonga kakhulu ukuthi indlela ivulekile eAmerica njalo abantu abaningi bayenelisa ukungena lapha elizweni elikhululeli ukuzofunda. Yikho ke mina ukufunda kweAmerica kuyindlela ukufunda okutshiyeneye kakhulu njalo ukufunda okuhloniphekayo kakhulu ngoba lifunda yonke into lichazela yonke into njalo libe kwazi njalo ukuzenzela izinto ngendlela yenu lodwa lilapha eAmerica. Wena ke Busi ukubona ukufunda kwele South Africa kunjani? Mina ngibona imfundo eSouth Africa iqhakathekile kakhulu. eSouth Africa kulama opportunities amaningi anikezwa ku abantu abafuna ukufunda labantu abafuna ukungezelela imfundo yabo. eSouth Africa imfundo yakhona inhle ngoba amabhuku, itechnology, lezinye izinto ezingazitholiyo ekhaya ziyatholakala eSouth Africa. Ekhaya singathi sisalele kancane and isifiso sami ukuthi kube le access yama computers, le access yokuthi abantu bathole ama mentors, abantu bathole imfundo lamabhuku ahambelana lesikhathi ukuthi sihambelane lezinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele.